Ovo ti je Sarne, skitaj dalje, srce ludo. Skitaj dalje, srce ludo. On pjeva i lutaj dalje, srce ludo. Samo skitaj, srce ludo. Ja sam fra Pere Čujić, rođen sam u Bukovici, kod Tomislavgrada, 1952. Bio sam 2 godine kapelar na Čitluku, 1985. sam došao ovdje, 1985. sam došao ovdje. Ikuta la pamba, kusela lulundu lwa bene, amba ikutupu muntu. Na nshashibika bikwabo. Tuyukile amba binobi. Pakuluba kudibankambo betu, batwe netu, bonso, tukokeja kuluba kana musveno umo. Zovem se Frante Kutleša, član Hercegovačke Franjevačke provincije u Mostaru. Već sam u misijama od siječnja 1975. godine. Yeleza wabumba muntu na biloba bya pansi. Pokvarilo se auto ovako u savani, sred savane se pokvarilo. Što sad čekaj? Prvo, ja sam Prostojan Zrno i ovdje sam, u Africi sam od 87. Dakle 24 godine. Ivajući kamenu i drači, Croacio mater te voli, umorna si, samo ne plači, sve ću pisme pokloniti tebi, sve đadine neka vidite, Croacio iz duše te ljubi, ja te volim kad imati dite, Croacio iz duše te ljubi. Leza wa esele balunda, leza wa esele balunda, Ja se zovem fra Filip Sučić, rodom iz Roškog polja, kod Tomislavgrada. Došao sam u Afriku 1983. Dakle, do danas koliko? 27 godina. Nalazimo se u gradu Kamini. Kamina, za ovaj grad kažu da može imati oko 150.000 stanovnika.
je komercijalni centar uglavnom. Prije je bilo industrijski centar na drugu stranu, međutim od toga više nije ostalo gotovo ništa. Koordinacija, ja mislim. Inače je ovdje bila centar, kad je bilo Bijelaca ovdje, imali su čak i svoju pušku i srednju školu za svoju djecu. Međutim, sad nema niko od Bijelaca osim nas, par misionara, nekoliko časnih misionarki, to je sve. Ima više tih provincija u Kongu. Eto, jedna od najvećih i jedna od najbogatijih rudom i mineralima je Katanga. Obično se kaže da zemlja kao takva, bogata, ali stanovnici siromašni. Ma potirat će im ove stvari. Pa kad ima mjesta, šta ću od njih? On će doći s biciklom, a stvari im ja povezam, onda to uzmu u župi tamo. Kad dođu u župu, to uzmu tamo i idu dalje. To je žurno. A, više. Uzeo sam im glavni teret. Šta ću od njih? Stojata prazna, a oni jadni će se mučiti da reći im 40 km smanjiti taj teret, a poslije oni ipak imaju dosta kilometara za to gurat dok dođu. Ovo mi je 4. misija ovdje u Mulebi. Sad se nalazimo u Mulebi. Čitam ponešto, kao primam stranke, ovdje mi je i ured i blagogonca. Do sada, a sad se selim pomalo u novu kuću. Biće završena šupska kuća, a onda me čeka veliki posao početi crkvu za koju se skupljalo u BiH, posebno se skupljalo za tu crkvu kao izgradimo crkvu u Kongu, u Mulebi. Muleba ima oko 7.500 stanovnika, nalazi se uz, to je mala jedna željeznička stanica, tuda prolazi cesta, glavna cesta od Lubumbaše prema Kinshasi. Međutim, sve su to velike riječi, a ne znače baš puno, cesta je užasna, gotovo je nepostojeća, željeznica prilike isto tako. Radi, a ne radi, ponekad nešto, neki vlak i prođe i tako, a cesta je gotovo neprohodna. Ima dana, ima čak nekad i tjedana da niko ne prođe cestu. Se sjećam onih riječi, što mi uvijek priča. Nemoj sine nikud ići, tvoje kamen, maslina i drača, nek te rani gora kruva, kak ja vina zemno soni, nek ti kušim u desni. Ovo je Kimpanga, dakle u Kimpangi smo gdje sam 2000. godine počeo novu misiju. Siromašno područje jest, ljudi obrađuju zemlju, žive uglavnom od zemljoradnje. Ovdje ima nešto malo tih trgovaca, međutim žive od zemljoradnje i većina njih obrađuje zemlju kao i prije 10.000 godina. To jest
na primitivan način i naravno nema nikakvih oruđa osim motike. Ovdje je bio i župni ured i blagovolnica i spavaća soba i dnevni boravak, sve je bilo ovdje. To ti je otprilike 2,5 metra sa 2,5 metra. I tu sam 1,5 godinu dana bio i tako ovdje živio dok sam počeo praviti dolje misiju. Nije bilo ničega drugog, jedan mali stolić i jedna stolica, a imao sam stvari u jednom metalnom kovčegu, svoje stvari. Taj metalni kovčeg stavio to je bilo kao klupa za gosta kad dođe netko hoće sa mnom razgovarati u uredu. Počeli smo graditi zajedno sve, i školu, i crkvu, i župnu kuću, jer nekako sam smatrao da je sve potrebno u isto vrijeme raditi. I evo, sad smo napravili mnogo toga i sad evo je prava misija, jedna velika misija, prostrana, ima s jednog kraja na drugi oko 230 km. Ova župa gdje sam ja sada kao župnik, kao misionar, je župa Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije. Ovo je naš kuvar, ime mu je Xavier. Ovo već nam kuva, ima 15 godina. Ima ženu i dicu. Ima dice 11. Ovaj kvart ovdje zove se kvart Kongo. Prije se zvao kvart Zair, a kad je Zair ponovno postao Kongo, onda sad se zove kvart ili kartije Kongo. Ova župa ovdje, mislimo da ima oko 5000 stanovnika i od toga oko prilike polovica da su katolici. Ovdje sam ja u Kamini, trojica drugih misionara, oni odlaze k sebi u svoje misije. Vraćaju se nakon 2-3 tjedna opet ovdje k meni i tako da budemo opet zajedno. Radosne trenutke proživljavamo zajedno. Ako ima i oni drugi trenutaka koji su malo drugčiji, malo teži, nezgodniji, naravno i to pripovjedamo i to živimo zajednički. Ide se naprijed. Kjemu lalaj? Kafak. Kafak. Bus. Šta kažeš Šepsela? Pa ta koća cipale u mene kad govori davno da će doći kod mene, pa pitam zašto nisi došao. Kaže, bolesan sam. Pa eto, ja sam samo htio doći uzeti jedne cipale kod tebe, daći ti kukuruza. Nemam cipala. A već sad on ne vrije da ja nemam cipala. Ko će sve dat bolan što traži naš čovjek, ne možeš nikad ima sve. Kad sam te došao, bio sam u našoj misiji Kajeje, koju smo svi svećenici Hercegovačke Franjevačke provincije opsluživali jedno vrijeme, a od 2000. sam ovdje u Kibuli. Selo koji je ostala sela, nema to nešto posebno tu. To jedno je možda to posebno i zanimljivo za ovo selo što puno ih može ima struju, ali to treba ipak malo platiti, malo skuplje to priključenje i to i možda puno smeta da nemaju svi struju. I kroz selo prolazi nacionalna željeznica, isto tako nacionalna cesta broj 1 koja povezuje
3 najveća grada u Kongu. Svaki je preko milionski, Kinshasa, Buđimai, Lubumbaši. Selo može imati oko 20.000 stanovnika. I onda ako ima oko 20.000 stanovnika, onda znači nije to malo selo. U Hrvatskoj ima puno gradova koje nemaju 20.000 stanovnika, a proglašeni su gradom. Kad sam došao u Župu, bila je jedna kapelica, vrlo trošna i vrlo loša. Nekoliko smo puta popravljali zidove koji su padali s kišom i s vjetrom. Onda jednom je, i odmah uz kapelicu je bila jedna mala prostorija koju smo vidjeli, možda 3,5 metra sa 2,5. I tu sam stanovao 2 godine. Ovdje je bila moja spavača soba, dnevni boravak, župski ured, sve živo je ovdje bilo. Ovdje mi je bio mali krevetić od bambusa, tu je bio jedan mali stolić, tamo je u čašku bilo kupatilo. Kad se kupa, ovdje je bio WC. To ti je to, gdje sam stanovao 2,5 godine kad sam došao u Župu. I u međuvremenu sam zidao kuću, župske prostorije i crkvu i školu. Biti misionar je poseban poziv, posebna milost i posebni dar Božji. Ja sam zahvalan Bogu da već od 1968. godine, počevši od pokojnog fra Blage Brgića, do dana danas fratri Hercegovačke franjevačke provincije djeluju u Kongu i to smatram uistinu posebnim darom i milosti za našu provinciju, jer biti i živjeti za drugoga je vrhunac onoga zbog čega se netko i opredijelio za ovakvu vrstu poziva. Misija jest poslanje. Naši misionari su poslani, crkva ih šalje. Najprije su se odazvali dragome Bogu u pozivu svećeničkomu, a onda su se isto tako odazvali dragomu Bogu i pošli tamo daleko u tuđinu, ostavili sve kako bi mogli navijestiti radosnu vijest svima onima koji to žele. Nende! Abe! Kamo namba u Londonu la nje? Gotopo bombo, mora mi goniti tak sa ovim što se gone koze sa praškom, ptice. Misija se dođe uglavnom radi toga što čovjek vjeruje u Boga, u Isusa Krista i zavolimo se tako da pomalo i razgovaramo i čujemo jedan drugoga i tako dalje. Dakle, idite po cijelome svijetu, propovijedajte evanđelje, krštavajte i ja ću s vama biti do kraja. Misija, što je to? To je poslanje. Najprije Bog Otac šalje Sina, Sin šalje Duha Svetoga i obećava svoju prisutnost. Dakle, mi smo opskrbljeni svim tim što je potrebno za svjedočiti evanđelje, svjedočiti Isusa Krista. Bilo gdje da smo, bilo gdje. A ovdje se nekako, ako se dođe ovamo, čovjek se na neki način zavoli, zaljubi se u taj narod koji trpi. I nakon nekoliko godina, čak ako bi čovjek i pomišljao vratiti se,
nekako savjest bi prigovarala da se ostavljaju oni koji su više potrebni naše pomoći nego u Europi, recimo. Katr sam. Tu na pa. Pa jo, ma ta biši njehke, kvanjine. Ebi jem, abeva, pa jela. Ako, bapo. Ja sam uvjeren da kršćanstvo donosi jednu novinu, dakle jedan bolji svijet i dakle jednu nadu i da s tom nadom trebaju ljudi svi živjeti. Dokumenti drugog Vatikanskog sabora kažu radost i nada, žalost i tjeskoba svakoga čovjeka, posebno onih koji trpe, jest radost i nada, žalost i tjeskoba Kristovih učenika. I dakle, a posebno nas svećenika i eto, upravo to nas tjera da dođemo ovdje, da radimo ovdje i zato mi nije ništa teško. Ja mislim da je ono kad svećenik čuje Isove riječi, idite. Idite u cijeli svijet. Idite po svem svijetu. I toga jednoga dana kad se ono kao osjeti ili dođe do uvjerenja, pa ipak sam dao za svoj narod, svome narodu, one najljepše godine od 25. do 35. I sad, eto, kao da se može otisnuti i ići dalje, pa gdje je bilo u svijet propovijedati evanđelje. Eto, tih godina moja braća Franjevci bili su misionari u Zairu ondašnjem, sada Kongo. I ja sam odlučio, idem ja k njima. Oprosti mi, mama, za suze providene. Oprosti mi, nana, i ne brini za mene. Iskren da budem, nisam nikada mislio doći ovdje u Afriku i ostati toliko dugo godina. Mislio sam doći, iskoristiti priliku, vidjeti Afriku možda za 2-3 godine, vratiti se u domovinu i ima nešto kod tog čovjeka, našeg čovjeka. Jednostavno moraš ga zavoliti. U toj svojoj njegove jednostavnosti, u toj njegovom siromaštvu i u tom svemu. Zavoli ga čovjek, teško je da malo i otići. I što god više čovjek zalazi u godine, sve manje ljudi pozna u svojoj državi, u svom selu, u svojoj župi, u samostanu. Sve manje ljudi poznaje i nekako mu postaje prirodnije da bude ovdje nego da se vraća tamo gdje ga skoro i ne znaju. Ne bi ja rekao da se oni zavuku u potkožje, ja bi radije rekao da se oni uvuku u srce. Uvjeti života su uistinu na najnižoj mogućoj razini i otići dolje znači sagorjeti, znači potpuno se predati, znači bespredržajno se predati. I kažem, mislim da je čak i preblaga upotrijebiti preblaga riječ reći da se oni žrtvuju, mislim da oni sagorjevaju s potpunim predanjem i ljubavlju prema tom narodu. Matumba on sam ajule makut, Uvala bilato. Ne šemisi mi jampe ne kravate. Najšanemo. Wapenta ne njuen. Najša mala.
Kutopo, binabionso, i via bitupu banabit. Binabionso bitukwasha, shitu i bomi, bitukwasha bakwenda panopantanda. Nekumona makuta, i viampe inoko kebatwe po bapika va makuta. Makuta i umpika va muntu. Najprije, kad se dođe kao misionar i ako se misli ostati, onda najprije treba naučiti jezik. Ovdje je jezik Hiluba i treba znati se sporazumijevati s ljudima, govoriti svetu misu, dijeli sakramente, propovijedati. To činim stalno i to je glavni posao. Bukito wandi buyampe bohano bwetulelele muno mukibunji bwenda biyampe omwanda tubalombe mu ne tulomba kudileza amuheko kabumi bwakwitu endezia mu mafuko ano tudinandi ne amulele mafuko onso ano awandi buku. Ovo je najglavnija cesta, glavna cesta koja spaja 2 milijunska grada i to. Kinshasa ima 10 miliona stanovnika, Lubumbashi ima 2-3 miliona. I ovo je jedina glavna cesta. Evo vidiš sad ispred nas kako izgleda. Idemo u Kimandu. Kimandu to je točno 30 km od misije do crkve tamo. Ali ja vjerujem ako sve bude u redu, stići ćemo za 2 sata. Jedno od 25 sela, to je to, i koje se može sad posjetiti. Ima ih 25, može se nekako doći do njih 10-ak. Ostali moraju čekati sušno doba, bolja vremena. Vito bara bifana kalulu kafu ile bu. Abalunda kashirai kashi bane adiri amena bona ile afusiku malela litema. Mi Hrvati smo, rekao, gotovo 14 stoljeća kršćani. I gledajte gdje smo mi još s našim kršćanstvom. A ovdje ima toliko zajednica, ima 7-8 zajednica. Prvi put su vidjeli svećenika kad sam ja došao. Dakle, nikada nijedan svećenik nije došao u ta sela. I eto, ja sam prvi bio koji je započeo te zajednice tu. I naravno, oni prime to s oduševljenjem, ali s druge strane nekada i to oduševljenje treba se posebno žrtvovati. Nalazimo se u crkvici, u kapelici, u selu Fukui. Ovdje je dosta veliko selo, možda ima i do 1000 stanovnika. Crkva je za njihove prilike. Vjernici ovdje, kršćani, katolici, stvarno su dobri. I
i kad bude sveta misa, dođu svi. Svećenik ne može doći u svaku zajednicu nedjeljom, ali zato zajednica ima svoga poglavara. Mi mislimo da je ovo pleme Baluba stvarno evangelizirano i to da je dobro evangelizirano. Počevši od prijašnjih belgijskih misionara, fratara Flamanaca koji su ovdje radili više od 100 godina, a onda smo došli i mi hrvatski misionari i poljski Franjevci i još smo i danas tu. Što se tiče njihova primanja onoga baš lijepoga primanja radosne vijeste evanđelja, možemo biti zadovoljni. Njima je drago da su vjernici. Kiitos enkelan for mig Jeesus Kristus, moja nobe obikele nobe, buma boa muja autokele leza njekene njeke. Mi kao misionari, ja mogu reći da mi udaramo temelje za katoličku vjeru. A onda je to na domaćim svećenicima da on to izgrađuju, nadograđuju i da grade na tim temeljima. Jer nama je vijek kratak, godine su kratke, da bi mi stvarno mogli imati tu pravu vjeru i učvrstiti pravu vjeru i to sve skupa. Mi poštujemo temelje. Ako se i jedan čovjek obrati, to je veliko. Međutim, ja mislim da ovdje ovaj svijet koji rado prihvaća evanđelje i ima puno krštenja, puno se dijeli sakramenti, puno slušaju riječ Božju, pa može se vidjeti i za vrijeme mise kako oni surađuju. Ne može čovjek pjevati onako 2 sata, a da ima nešto u njemu što ga približilo Bogu. Bez moralne te komponente čovjek ostaje jedna među ostalim životinjama koje postoje na ovoj zemlji. A upravo to ga dijeli i razlikuje od drugih živih bića, da ne kažem baš životinja. Kuala, Biampe, naša kutamba kumadimina, bisandi bisanyi kempata pifita, kulubula mulope. Enka penepa moenda bukiri ne kushinta bionso muselova kumulubula biam. Kanabiane leza we. Si tu saka kumutambula biampe leza we tu fanyine kumutala
kumutambula na buleme. On se oduševi, hoće biti kršćan, ali on je poliga. Sad, teško je to, šta učiniti? Potjerati ženu, potjerati sve druge žene i ostaviti samo jednu i s jednom živjeti. Čovjek onda oduševi se, ali onda nekako zbuni se i ode nekuda drugdje, traži gdje može živjeti na taj način, nastaviti živjeti tako, ali opet nekako biti u kontaktu. I to upravo mnoge sekte iskoriste i hvataju te ljude koji neka žive kako žive, samo važno je da oni pjevaju, galame, slave Boga. Ovdje, vidite, ovo je njihova kapelica. Kad svećenik dođe, kad misionar dođe, onda misa bude u ovoj njihovoj kapelici. Kamenje se već nalazi tamo, dovezli smo nekoliko kamiona kamenja i pijeska. Sada čekamo cimenat, kad dobijemo cimenat, onda ćemo početi gradnju kapelice. Njima je drago da su vjernici, njima je drago da su kršćani, njima je drago što su vjernici, što imaju Isusa za spasitelja. Oni vole Gospu, oni vole sakramente, oni vole doći na misu. Oni jednostavno uživaju kad su na misi. I oni kad prime kršćanstvo, u mnogo čemu oni slijede to svoje. Kršćanstvo nije došlo zato da uništi sve što je plemenito, sve što je lijepo, sve što zaslužuje vrijednost. Crkva želi na neki način blagosloviti to kršćanstvo, želi prihvatiti i oplemeniti to. Evo, ala. Ovdje smo u kući ovog mog kuvara. Mala je kućica, on je žena, moj dite. Ima jednu prostoriju, kao meni boravak. Tamo imaju spavaču sobu u koju se ne smije ulaziti, ne smije se snimati po njoj. Zašto? Molim te, ne smije se, to je u njih privatno i jedan stranac ne ulazi u njihove spavače sobe. Oui, si nous voyons ça, nous voyons déjà, c'est directement notre chance ici. C'est pourquoi nous vous demandons grandement et nous vous prions, vous qui sommes déjà venus pour nous consoler et savoir donner et aider à mon père quelque chose, puisque mon père aura quelque chose, de savoir raisonner et sait comment nos difficultés que nous traversons ici. Oni vole imati veliku kuću, a često se i boje imati veliku kuću. I novu kuću i plekom pokrivenu, jer onda će svi smatrati da je on u neku ruku ovi vračari. Jer ovdje vračari samo imaju te dobre kuće, a ovi obični ljudi, oni su zadovoljni s ovim i onda kod njih ima taj mentalitet u glavi, što ja znam, tako bi ga ja nazvao, da je njima teško nešto napraviti, za nešto uložiti novac koji oni neće dugo uživati. S te strane je njima vrlo teško se usuditi, praviti nešto veliko, recimo jednu lijepu kuću, jednu prostranu kuću. Eto, on se ipak odlučio, čuva pomalo novac od svoje plaće kod mene i tako vidit ćemo na koncu konca šta će to sve biti i koliko će to biti. Ovo je naša kuća koju su napravili u selu za nas. Kad mi dođemo ovdje, mi smo ovdje svoji na svome. I evo imamo sada, upravo ćemo večerati, imamo ovdje, ovo vam je sušena riba na suncu, dakle najprije su dobro osoli i onda se stavi na sunce i može ovo po 5-6 mjeseci ovako bez problema ostati. Ovo je šima, to je pura, obično je od manjoka ili od kukuruza. Kokoš je u njih počasna hrana. Ako dođe jedan gost od velike časti,
onda mu dadnu kokoš. A ima još nešto. Ovdje u ovom bidonu donijeli su nam pijač. Oni imaju dvije vrste pijače. Jedno je ljuta rakija, neka smrdljiva, a ima nešto blaže i ljepše i pitkije, ovako, a to je Malivu. Malivu je palmino vino. To se, kad se palma poreže, onda iz nje danima curi sok. Svaki dan može iscuriti možda 5, 6 do 10 litara i to curi mnogo dana, dakle može biti i do 200 litara u jednoj palmi toga soka koji se vrlo brzo fermentira. Hvati pa se smota, naravno niko od njih nema žlica ni pribora, kakvog pribora. I onda se zamoči, evo recimo u pili. Oni su jednostavni. I u toj jednostavnosti može se s njima i živjeti. Evo, kuda god smo prolazili, oni nas rado dočekaju i oni ponude uvijek ono što imaju najbolje. Naš čovjek, kako ga ja zovem, ili Garonja, on ako vidi da ga ti poštivaš kao ljudsku osobu, da ga voliš kao čovjeka, da ga ne ponižavaš zbog toga što je on crn, on će tebe uzeti na leđa i samo reci kud te treba nositi, on će te nositi. A s druge strane, ako on vidi i osjeti da ti njega ponižavaš, da je on manje vrijedan nego ti, taj čovjek će se sigurno osjetiti. Baluba, to je jedno dosta veliko pleme ovdje u Kongu. Oni kažu za sebe da ih ima oko 5 milijuna. Taj narod je vrlo ugodan narod. Što se tiče gostoprinstva, možda im nema premca nadaleko. To kažemo mi svi misionari i to se može i pročitati u onome što su prijašnji misionari zapisali. Kad se dođe kod Baluba, onda ste vi vrlo lijepo primljeni. Oni učine sve da se vi s njima i kod njih osjećate vrlo lijepo i vrlo ugodno. Pa većinom su dobri, pokoji put ima pomalo i razočaranja. Ono kad misionar rekne malo možda i naljučen, pa ništa nisam radio ili ništa nismo radili, ali možda već nakon 5 minuta promijeni to mišljenje jer bude neki drugi događaj koji vas ispuni radošću i onaj prijašnji se zaboravi. Oni su postali više prevaranti od kad je ova nezavisnost došla. Dakle, poštenje je bilo u ono vrijeme veće nego danas. Danas je zapravo takvo stanje, sve je dopušteno. Ako misliš na pokvarenost moralnu, ja mislim da oni nisu baš tu puno odgovorni za ta svoja djela. Jer nemaju te svijesti grijeha. Ima sebičnosti, ali može se reći da oni dijele, da znaju dijeliti među se, možda ne radi toga što imaju dareživost kao tu vrlinu. Nego boje se
posljedica. Oni vjeruju da, to ja znam, u jednoj obitelji, široj obitelji, ako se nekoga odbije, a može mu se pomoći, da će biti proklet, da će biti ovo, da će biti ono, da će onda ti nabačaj. Poimanje afričkog čovjeka o bolesti i smrti nije da to neka živa bića, mala, sićušna živa bića, recimo virusi, bakterije i to, ili neki kemijski procesi da uništavaju čovjeka. To nije tako. Uvijek je netko je iza toga. Neki zli je iza toga. Tko je taj zli? Otkriće ga vrač. I onda vrač otprilike gleda ko bi mogao taj biti. Nađe se uvijek jedan stariji iz šire obitelji i kaže on je ga ubio. I onda tu nastaju svađe i to je stvarno posao toga vrača. Jest u ono vrijeme, od davna vremena, neka su neke stvari koristile, jer ljudi nisu smjeli stvarno raditi jer su znali vrač će ga pod navodnicima otkriti. A eto danas stvarno to je samo obično bogaćenje. Šefovi oni uvijek su u suradnji s vračom i oni zarađuju krvavo na ovom narodu, jadnom narodu. I mi misionari znamo se često i našaliti da bi naš čovjek ovdje, Muluba, naš ovaj crni čovjek, mi ga tako zovemo naš čovjek, da bi on mogao sjediti po cijeli dan, i prije podne i poslije podne. I kad sunce upeče dobro, šta bi mu tada trebalo? Ko da bi mu trebalo da neko drugi dođe, da se on sam ne mora pomicat, da ga sunce priko više ne prži, nego ako bi mogao biti neko drugi koji bio blizu njega da ga pomakne. Da bi on čak u tom položaju mogao biti cijelo vrijeme i prije podne i poslije podne. Dobro, ovo je malo kao pretjerano, ali ima istine da vole ljenčariti. Ali ne mogu ljenčariti dugo vremena jer treba jesti. Jednom zgodom sam rekao radnicima da ćemo Frante i ja uskoro ići župe. Slagao sam im. I jedan od njih, najstariji radnik do sada u misiji, koji je i dan danas u misiji kod Filipa, kaže, neće to oče ničemu voditi, ništa to neće valjati. Zašto? Kaže, dok ste vi ovdje, radimo kod vas, imamo svoju plaću, a kaže, ponekad vam što god i ukrademo. A kaže, ako dođe i crnac, naš pop, on će sve pokrast, nama neće ništa ostati, neće imati ni posla, ni plaće kod njega, niti ćemo imati šta ukrasti. Iz misije Kalonda je pošao sa uljem u kaminu. Pošao je u srijedu. Danas je ponedjeljak. Dakle, ostalo mu je još 100 kilometara. Nose ulje u kaminu prodavati i tu nešto malo zarade. A više izgube zdravlja nego zarade, nego što ima zarade. Jako mukotrpano, ono što se kaže 7 kora mornarski život, ovdje je 77, preko oko 500 km. On ima ovdje, recimo ovaj bidon 20-25 litara, dakle ima nešto preko 100 litara, ima 5 bidona, 25, dakle 125 litara. I on to goni 500 km. Možete misliti kakav je to posao i kakva je muka da se zaradi nešto, da ima malo novaca za obitelj.
Vafa. Vafa, 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 vafa. Niin moni tu watambile mubulaya wa iyakko. Jopa. Muno mudine sukari kokija pana. Pričala mi je što jede i kako jede i kako je ovu hranu koju je donesen, kako je dobra i tako. I donese joj i nekada jede ovi kikiriki i tako. A onda najviše voli šećer. Pa sam je stavio puno šećera, rekao sam da ima šećera dosta u ovom što sam je stavio u ovoj vrećici, pa je vrlo zadovoljna. Ona je jedna najsiromašnija, nema nikoga svoga ovdje, a evo vidiš kakva je. A ima jedino jednu kćer koja je hendikepirana i u tijelu i u glavi. Tala kunyuma mukoko wao mulambule okudileza. Ovaj naš čovjek, on je animator, to bi se reklo moj kapelan laik. I on je to tako malo bogatiji čovjek. To u njega ima i stolica i stolovi i tako sve, čak evo i stalaža. Ali u drugih teško da nađeš i stolicu, pa kad dođemo onda bude svak. Međutim i ova kuća, evo sad kiša pada vani, pa i ova kuća prokišnjava i kaže mi on da su termiti ušli gore i pojeli mnogo toga i dok prestanu kiše, dakle iza Uskrsa, on će morati sve skinuti ponovno, pokrivati i staviti novu travu. Mi manumafuku e bukomo e kuhita wanda kebiko kesikaho e kuikala difuku ne bionso bifwenyine wanda ka kukimba e bumi kunjibu bumi bukwa bwantanda a bivule bibi nasha masomo ke bajipa ho biyampe nasha bengidi bakwabu ke bajipa ho mubifwenyine nasha ma société mavule ke mengila ho mubifwenyine Paludisme grave, il n'avait plus de sang et il évolue quand même déjà bien, puisque quand il est venu déjà c'est ça notre table d'opération. Donc nous l'utilisons pour des opérations, l'appendicite, la césarienne ici chez nous, la GI comme on a fait chez cette maman-là, la hernie, toujours. Donc tout nous faisons ici. Pas seulement ça, même des curetages, comme chez la dame qui est là. Donc on voulait faire un curetage, mais on a trouvé qu'elle n'avait pas du tout un problème de curetage. C'était un problème de cancer de col. Donc je dois la transférer à Kabondo pour qu'on puisse aussi voir. Ovo ste ostaci osjeća jer nema svjetla ovdje, nema ničega. Onda se svijetli čak i sjećama tu da vidi što operira. Možemo samo zahvaliti Bogu što nam je poslao liječnik. Inače dok on nije došao, ja mislim svaki 4. porođaj da je bila smrt i majke i djeteta. Evo ovdje se on djadnik prima sve i svi bolesnici dolaze ovdje kod njega. Evo vidiš kako je to bijedno opremljeno. Ja mislim da jedan naš liječnik iz tamo koji su po Zagrebu, ja ne znam da li bi se jedan usudio ovdje sjest pa primat te bolesnike i pregledati et tout. En tout cas, c'est très très difficile. D'ailleurs, c'est pourquoi nous avons essayé de demander beaucoup de matériel. Et même les livres, même vous savez, il n'y en avait pas un peu de mousse. Bon, c'est très difficile. C'est pourquoi vous verrez que même moi, j'ai la tendance toujours de quitter puisque vraiment les conditions sont très difficiles. Djeca koja su siromašna, roditelji siromašni,
ne mogu hraniti djecu kako treba, onda ovaj mali centar u okviru ove škole domaćinske muči se i bori se da pomogne ovoj djeci. Roditelji donose drva da se može pripraviti hrana. Ovdje lijevo ima kao ognjište, pripravlja se hrana, ima jedna učiteljica koja je odgovorna za to. Onda njihova djeca dolaze nekoliko dana u tjednu, eto da bi ih dobro nahranili. Posebno nahranili mama Tantin, bja bja soja. Dakle, soja, kukuruz i mlijeko u prahu. Redovito kupujemo mlijeko u prahu jer mlijeko u prahu i soja ovako najbolje dođu da se oni za kratko vrijeme ipak vrate u život kako treba. Ima njih oko 30. Kari papa wili talamu mutu ila jishim toma leva kutakumu butamu Pomalo, vidiš kakva je skela. Niko živ kod nas ne bi na ovakvu skelu se popio. Upočeno sa svih strana. Vidio si i sam tamo kako radimo. Sve što god činimo podižemo u kantama. I to je se možda kod nas radilo tamo u 18. stoljeću, ne znam nija kada. Ali hvala Bogu ipak pomalo ipak napredujemo. Davno smo je počeli, ali ima puno problema. Posebno danas, kad nema ni prijevoza, ni vlakova, ni ničega više. Inače, kroz selo prolazi i nacionalna željeznica. Prije je bilo lako, pošalju se stvari iz Lubumbašija za 2-3 tjedna, to je sve bilo ovdje. Sad pošalješ iz Lubumbašija neke stvari, dođu ovdje možda nakon, što ja znam, ne znam ni ja točno, 5, 6, 10 mjeseci. To ti mogu reći kad smo je počeli graditi, a to kad mislim da ćemo je završiti, to u Africi ne postoji. To kad pođeš na put, onda znaš kad napustiš, a kad ćeš doći tamo. Kad dođeš, onda ćeš znati koliko si vremena potroši. Za sad, počeli smo je graditi, ima 8 godina, dakle 2002. Imamo 2 parcele ovdje izvanredne, na pravom mjestu. I oni nisu htjeli nigdje na drugom mjestu nego ovdje, da ih se vidi i da svijet zna da oni postoje. To je njihov bio, to je kondicio sine qua non. Ovaj centar je počeo 2004. godine kada su bogalji navalili na me da im budem kao neki, recimo ovo što oni kažu otac, da im budem otac, da budem onaj koji će se za njih brinuti. Puno sam odbijao, međutim nisam mogao odoliti jer ipak bijeda je toliko velika. Iako sam odavde 200 km udaljen bio tada na 200 km kao župnik, kao misionar, ipak sam prihvatio.
2004. sam išao na odmor. Susreo se sa ljudima Gebets Mission, Gebets Aktion, Vin, Međugorje i oni su imali jednu kolektu za nas izvanredno da smo napravili ovu školu. Poslije su drugi pomagali. Ikunen bantu wako no kwetu sia wamona yewa handicapé que se va prendre na valeur yonso wamona kawi muntu wa bitufu sasa to nani to féliciter Père Ant dans l'église catholique et le Père franciscain, moi qui tout mon âme a toute personne vivant avec un handicap, tu vas en tout cas oui, vas tout bon son. Kana vetu kuntala kwao, antala kisiwa mwenamu. Manda vamona wi amiwa ndikalane wakinema, len kalonga wikamu vi. Redovito se roditelji pomalo istide što imaju djecu bogalje, iako to ne bi trebalo biti, mi se protiv toga borimo. A bogalji su uglavnom radi ove bolesti dječje paralize, poliomijelitis. I mislilo se da je se ta bolest već uklonila iz cijele Afrike, međutim to nije točno. I uvijek se moraju ponavljati ove cjepiva koja nekada zakažu i radi toga imamo. U Kamini ima, otprilike mi mislimo ovdje, mi smo ih registrirali oko 700, a ima ih sigurno preko 1000. I drugih centara nema, ima nešto, neki su pokušavali male centriće i tako, ali pravi centar je ovdje. I to je za sve. Mi ne gledamo ko je ko. Je li bogalj, on je ovdje u svojoj kući. Tako ga tretiramo, barem nastojimo tretirati, a ovisi puno o našim darovateljima, jer država još nije priznala ovu školu. Nalazimo se u drugom po veličini selu u mojoj emisiji. Ovo je Kiman, da kažu da ima oko 12.000 stanovnika. Ovdje kad sam došao, zatekao sam jednu zajednicu, dosta pristojnu zajednicu. Kapelica nam je bila, evo ovdje. I bila je naravno kao i svaka od blata i pokrivena slamom. Crkva ova koja je tamo nije uopće postojala. Ku 2000 Vakristo bavule vajike vayukile ni kutambula masankramenta ni kuingija masankramenta men. Amondo wa bitangu bitwajitu ketano kwa ku paroisse yako yetu. Nema fundisho moto aji tutambula binobi abio byajibi kwashako kuba Kristo kuhetubu Kristu mbwibini vini nekushimikuleta vizuri kwa. Škole su bile isto tako kao i njihove kolibe, samo malo veće učionice, prokišnjavale, djeca su sjedila tako i pisala na koljenima, kao što danas pišu u svim tim školama koje još nisu napravljene kako treba. Mi smo počeli ovdje, do sada smo sagradili 12 učionica, počeli smo s jednom školom, sada imamo još drugu osnovnu školu, imamo i srednju školu. Começou muito vai calene changement aí catampe, já compala
bana ke bafundi biyampa bashikati biyampa ke tuchinyemo homvula sani tuchinyemo komvula kamondo akuvula paratonner mondo amazaji asa inoko changement ikatampa tujinayo kumwanda chi mazaji kutu ate batushikete bana bashikate biyampe bafundi biyampe kutuma kamba kanu binu byonso ne mwalimu inu ufundisha ne bunkanku bonsolo. Kako smo mi pratili Franjevci, onda kad smo napravili školu, osnovnu školu koju ćemo ime dati, odredili Sveta Klara. Ma passa. Chiamo poi. Les avions, est-ce qu'il fait la même chose? Non, très bien. Chiamo poi. Et maintenant, la question, comment il peut voler, avancer, mais il ne fait pas comme ça? C'est avec l'aide de quoi? De qui qu'il avance et qu'il aille à Lumbashi ou bien ailleurs. Još uvijek roditelji moraju isto plaćati za svoju djecu u školu. To se tiče nas Franjevaca. Mi u ime biskupa upravljamo školama. Dakle, škole su pod našom jurisdikcijom ovdje. C'était une petite école non connue, construite pour 315 élèves pendant ce temps-là. Actuellement, elle est l'une des plus grandes écoles de Kamina qui compte plus de 900 élèves. Scolaires, ce ne sont pas les parents, oui. Obéir aux enseignants. Quoi encore? Oui. Dakle, gradnja škole je početa, možda malo i prije 2000. godine, a 2005. je završena. Koja je bila moja uloga u tome svemu? Bila je glavna uloga, prva uloga. Dakle, tu je svećeni misionar, on je onaj koji je prvi. Bila je škola, osnovna i srednja škola koja je bila pokrivena samom, bile su 3 zgrade, tako vrlo male učionice su bile. Dok bi kiša počela, djeca su bježala kući da ne pokisnu. I ova je zgrada potpuno završena tamo i prva ovdje i ovdje jedna učionica. I ovih 5 učionica još ovdje čekaju bolje vrijeme da se dovrši. Zgrada je ozidana, lipo je pokrivena, prozore imamo, već smo sredili prozore, treba ih postaviti i treba postaviti beton ovdje i klupe. Daj Bože novac za to, di ga naći. Jer u Belgiji kad tražimo novac, nego nerado daju ili skoro da ne daju nikako novac za školstvo. Kao da i njima odgovara ona komunistička fraza, narod gluplji, lakše s njim upravljati. Chi ha fondi il MEF? I think for this time, education for this middle is very down. It's very down because parents don't like to put their children for studying. They said nothing will happen, we are poor like this, because for this time we are forcing them to send us only pupils
And we have seen now for this time the number is becoming very up. Jednostavno mi smo odlučili gradeći misiju graditi škole, jer bez škole nema ništa. I onda najprije smo ogradili ovaj dio, jednu veliku parcelu, dali su nam 28 hektara i na drugi kraj počeli smo misiju, a ovdje u isto vrijeme i školu. Evo do sada smo napravili ovdje 13 učionica i 2 ureda. U međuvremenu otvorena je još jedna škola. Dakle, ovdje imaju 2 osnovne škole i jedna srednja škola koja ima 2 sekcije. Pedagogiju, dakle učiteljsku školu i komercijalnu. Sad nalazimo se na rijeci, mala rijeka, ali koja zna biti velika kada su velike kiše. Zove se Lujau. Najteže nam je bilo vaditi kamen jer radnici nisu na to bili navikli. Bilo je brvno. Preko brvna se znalo i past. Morao sam prelaziti motorom preko običnih drva. Gotovo ga prenijeti na rukama. Dakle, može veliki kamion bez ikakvih problema prelaziti, jer njihovi su mostovi jako u lošem stanju, uglavnom. Ovaj most je bitan za 3-4 sela koja se nalaze s druge strane, a meni će isto dobro doći jer kad bude moguće prijeći s autom, onda ću moći obilaziti sela s autom. Uyakaro wayabuka. Nalazimo se na rijeci Lomami. Između 2 sela Dikuluje i Mato. Most je bio potpuno porušen. Nije se moglo prelaziti jedva. Oni najhrabriji su mogli prijeći. Prije 5 godina smo odlučili ovdje nešto učiniti. Popraviti ovaj most i evo, hvala Bogu, pri kraju smo. Još samo ostala ograda okolo. Sada sam to izmjerio točno što bi mi trebalo da mogu naručiti materijal ako imam novaca. Tražio sam pomoć kod države jer ovo je državni posao, ali gledajući kako svake godine ima smrtnih slučajeva, a i meni je potreban, ne, radi sebe ga nisam pravio sigurno, međutim sve skupa ponukalo me da ipak, ako se išta može učiniti, da se ne smije ostati miran. Bukata bwake tubamone buleme bwake lero ko betulongera kilao kya di kifue kutamba mwaka wa 1975 kufika jalelo abetulongera kilalo tujine sangaji ikatampe mpaka Imamo posjet ovih glavni u selu, koji su odgovorni u selu. Recimo ovaj gospodin, on je za više sela. No mingilo keshi tutara tuamba ya peri ya bato onso
ya kumukwa shako balongela bintu biyampe ibatu keshi balongela bintu biyampe ibati kungi no ibintu byakashara muleba nyeke muyandi souvenir. Oni vele da kapelica, crkva, ona će roditi i školu, i ambulantu, i most, i ne znam nija, puno toga što nam treba. Dakle, propovijedanje evanđelja nije samo riječima, nego i djelima, naravno. Ono što sam ja osobno mogao doživjeti, mislim da su oči svih uprte u njih i da ih oni doživljavaju kao svoje spasitelje, kao one koji su jedini kadri i sposobni osigurati im nešto što oni nemaju, počevši od hrane, odjeće, napraviti neki objekt koji je za njih nezamisliv. Dakle, za njih je misionar, rekao bih, usuđujem se reći, vanzemaljska osoba, dakle osoba koja im donosi nešto što oni nemaju. I zaista se vidi nekako izbližega i na brzinu djelo vlastitih ruku. Dakako da to nije razlog što su naši misionari tamo gdje jesu, nego je sigurno prvotni razlog potpuno se žrtvovati za te ljude koji su potrebni naše pomoći, pogotovo kada vidimo koliko djece umire, koliko je gladnih, koliko je patnika u tome svijetu, a dakako svi smo patnici ako ne znamo za riječ Božiju. Uz ovu misiju ovdje ili žup, možemo i tako reći ovdje u Kameni, imam još iz sela na brizi. Ima ih 22 koje posjećujem od vremena do vremena. I skoro u svakom selu ima neka gradnja. Ili se gradi škola, ili se gradi crkva ili crkvica. Oko prilike bude kapelica ove veličine da mogu svi stati. Ima dijelova na zemlji gdje je crkva bogatija i manje bogata. Ovdje je manje bogata, međutim dajemo mogućnost onima koji imaju ta materijalna sredstva da pomognu ovoj crkvi ovdje, jer bit će sigurni da ćemo upotrijebiti taj novac za dobro, opće dobro katolika, a i nekatolika, jer mi surađujemo sa svima. Sad se nalazimo u kulturnom centru Buluba. U ovome centru rade 3 radnika, 2 se bave prevođenjem. Ova ekipa prevoditelja, mogao bi reći da je to nastavak ekipe prevoditelja koja je bila u Kajeju sa našim pokojnim Prablagom. Znamo svi da je pokojni Prablago preveo Sveto pismo na kiluba jezik. On se uglavnom služio francuskim, a što se tiče vremena koliko mu je trebalo da prevede Sveto pismo na kiluba jezik, 10 godina i 20 dana da mu je trebalo dok je napisao sve. Kad sam ja došao ovdje u Kamenu, biskup je mene imenovao poslije odlaska našega Prablage iz misija zbog bolesti. Onda je biskup mene imenovao za ovaj posao. Osnovna škola u Kišku. Evo vidiš kako se brinu za školu, već im jedna zgrada pala, pitam sad u isto vrijeme je učitelj u školi i šef kršćana ovdje u selu Kiško. I kad mi je pokazao da im je škola pala, pitam ga, jesu vaša kuća popadala? A, kaže, nisu kuće, nisu popadale, gdje ćemo stanovati onda? Tako što je zajedničko, nije ničija, što je nečije, onda se zna da se dobro čuva. A ovdje imam teren za zidat novu kapelicu, već smo kamenja dotjerali. I šljunak, pjesak. Ako Bog da, kad se vrati s odmora ove godine, 9. i 10. mjesec, onda ćemo početi temelje i nastaviti rađu dalje. Svaki je učinio i svaki je dao koliko je mogao. I ono što naš narod kaže,
vjeruj mi, nije nam puhalo ispod Samara. Ne trebamo biti pesimisti pa reći, a šta ću ja, toliko je to bijede, šta ću ja. Ako možeš spasiti jednog čovjeka, ma spasi ga. Vrlo često fali materijalni ti stvari bez kojih se stvarno ne može. Toliko tih kvarova, pa na kamionu, pa na autu, pa blokiran, pa zapne tamo ovamo. Dakle, sve bi se to moglo da se malo bolje čovjek spremi kad pođe u misije, jer mi obično nismo redovito, se ne zna što nas čeka. Jeli? Ja mislim da mogu ovo reći, da se osjećam i Bogu hvala za to kao ispunjen misionar. Nikada nisam požalio za godinama koje su prošle. Kako nove? Bilo je toga da sam požalio nekada što sam došao ovdje. Ono je mažina ova. Ali to bi uglavnom bilo prolazno. Šta ja znam, čovjek se nekako osjeća osamljen, osjeća se sam. Daleko je od sviju i nerazumijevanje na rađi, nerazumijevanje kod ljudi. I to sve skupa neka čovjek požali što je došao ovdje, ali to je prolazno, hvala Bogu da je prolazno. Toliko mi je lijepo i ja sam samo Bogu zahvalan, jer to je dar, jedan Božji dar. Ja nemam ništa požaliti recimo ovdje. Sutra kad bi trebalo otići odavde i meni sve ostaviti i poći u jedno selo, živjeti u jednom selu početi gdje nema ništa, meni to ništa ne znači. Naravno, to se požali kad čovjeku ne ide posao kako treba i kad je nešto toliko je teško da čovjek izgleda, a šta ja znam. Ako čovjek ima osjećaj da ga se ne shvaća, ali to su momenti. A stvarno da požali, to ne. To je ono što je vrlo važno, da ja na neki način vraćam dug što su naši pređi Hrvati primili kršćanstvo. Pa da i mi nekome prenesemo tu najveću vrijednost koju imamo. Jel? Šta mi dobivamo pomoć uglavnom iz drugih zemalja, iz Hrvatske isto tako dobivamo, pogotovo iz zadnjih godina. Međutim, ono što su iz Hrvatske, to smo mi misionari, ali? Mi mislimo da ostajemo još. Ostajemo još reći koji broj godina, koliko godina, to sigurno ne možemo, ali mi smo još tu i ostajemo. Bog će davati snagu, davat će i zdravlje koje bude potrebno da možemo svoj misionarski život nastaviti. Kad budemo vidjeli da je trenutak za predavanje ovoga svega skupa našoj crnoj braći, fratrima i ostalim svećenicima ovdje domaćim, to ćemo učiniti i onda se vraćamo u domovinu. Ja mislim i molim Boga da mi da tu milost da budem pokopan na karaulu. Puno volim to Duvanjsko polje. A vrlo malo sam na njemu živio. Ova četvorica naših fratara bit će dolje dok oni budu osjećali da to mogu. Jer taj teški, naporni način života sigurno da brže troši, loša ishrana, loši uvjeti života, da brže troši, lakše se oboljeva. Oni su članovi provincije i uvijek su dobro došli u svoju zajednicu kojoj pripadaju. Biće dolje dok oni kažu i osjećaju da mogu biti. Ja mislim, ako Bog da, kad završim crkvu ovdje, da se vraćam u Hercegovinu. Godine su tu već. 59. je godina. I ne bi želio ostariti i ne bi želio, šta ja znam, prisvojiti
sebi kao starac neku župu, a ima mladih svećenika u Kongu. Paku lambula, bukaristija, buno, panotu, skotu, aulula, klarezima, vidjetu kolombo. Nije lako ostaviti najljepše godine života u jednom dijelu svijeta i da ti taj svijet više ništa ne znači poslije. To je nemoguće. To je nemoguće stvar. Falit će mi Afrika. Eto, Afrika će mi faliti. Ne planiram ništa sad. Zapravo, ja sam svugdje na svome. Evo i ovdje sam na svome. Kad dođem, pa ne mogu više ni hodati. Opet bit ću na svome sa svojim fratrima. Dokle, meni ne treba ništa više posebno. Nezgodno je o tome i misliti. Jer ako čovjek počne misliti, boji se da ne odluči da se vrati, da se ne vrati, šta ja znam. Onda ovaj posao jedan drugi povlači, onda tako. Pa ja mislim da ne bi bio koristan u Hrvatskoj koliko sam ovdje, pa onda gledam kako će se stvari odvijati, a godine se broje i bolesti se pomalo približavaju i tako, iako, hvala Bogu, imam dobro zdravlje. Dokle će to biti, ne znam. Ako čovjek oboli, bolje se vrati onda u Europu, biti na teret tamo nego ovdje. Šta ću, ako jednoga dana smrt me zadesi ovdje, kako ću se vratiti? Jedan dio srca će sigurno ostati, to je normalno, ali uz pomoć molitva i za ove vjernike da se onaj evanđelski život nastavi u ovim krajevima gdje smo i mi djelovali. Naravno da će onda i taj osjećaj malo pomalo splašnjavati i bit će sve u redu. Wadivae balonda